Museveni oye! Honorable Bright oye! Honorable Lilian Rutera oye! Abomchiresha oye! Mukama wiki yesa asimwe. Omwami Jackson wezeza hari abareke kututegeka sitemba hariya ninyo master of ceremony. Nindeta kantu hano mugomu tagambira binyasi. Bas hatensiyo nake kureba. Abama wiki yesa asimwe ahabwizoberi kandi nahabwizoba ejo kosha nyencha kare. Nyenda kusima abantu bona abisingiro north kwasize kubasa kwika ahaki candidate witu akireho bakutekaho pressure. Honorable Bright abana batire pressure abantu ababire bakwesi imbereho bona bargam yusoye mbona ni mwabanda abantu basigara kundana maraka ganyu pressure etembe na nabanda bosigiyemu abana bebera nabo barijemu mwentaka zirebe na agama nyenda kusima timu yona. Honorable Bright okuraba mukwawe nobako babire batarigiremu baye batine ho kuraba abwa timu eyamani eyitubent korana yo umukoronda karuru kawe omuringo mbugumwe nyima basima abo kushanga ngumbe mutakushorora mwebare kwetegereza evina byo butegeki niki kutwarigiro mu primaries twashorora president witu kandi chairman w'ekibina kitu yatwabura ngo tutabaganisamu abantu ba NRM kandi mukishikirize abantu twene tukire hamwe akaruruna ka Museveni masivure kandi nkabira nimbashaba abo kubandina na timu erikuronda karuru aka president omuri Singiro North akindo hona deputy RDC akindo hona nomchara ka mama akindo hona habati ninsima hamwe na bacha persons aba NRM umagombo na tubentuzamu kutwara ubutumwa bwa president kandi nabwo twahendereye izoba twahenderera Isingiro Town Council mwe nabantu bona barya basinzire ekiuro cha president Yoweri Museveni echo nikimanyisa ki ngo urwakana 2015 akarura ka president Museveni tine oshemerire kuba nagire nshoni abo kuba tine president kandi tweet ecyata tukorire twena tuyimuke kare abakakaruru wako karingo ngor kuzo omuyiguru ranga no merega wako okubasa kugira ngo noza kubanyo kwa kari omusomesa wekerezia ntabwo echo bakuje ntabwo echo karuraka assist mwerwe ya hati buri omwe natekwa kwegera cyoma atera karuru anares otherwise mwena abantu mwena ntubasima ejo rukundo konka turukundo konka nabantu okushobora kirwe kibina cyabo enaramoye omuntu ko kushobora tukurara mukayananka okahingure yawe omuntu ko kushoborokerwa tokuterera kibine kindi kandi wine kibina cyawe omuntu ko kushoborokerwa noba nemfura nogerenda nke ya leader wa PRU omu Western Region endampango egi esisirenseji konka honorable ninkwatanisa n'abandi bona ntukutabarusya webare kurabaho utino kuhakanisa mukamasimwe kandi ntuza kushabira koragari ko mu government bakurebe seriso ry'embabazi abantu bisingiro district abantu bisingiro North mushabire Honorable Bright Rwamirama abenda inche abwo kurya n'abantu be abwo kwigureka ye buri omwe wena no okwari kushomuringo gwe akataho mukaye akarya
nawe nibwo bururu ubwo kureba abantu batakwakanisa abandi tubakubesa tubakomanya ntwarize yabo bari kugera endanki nebyo yo munyikirize nkoma ko ngamba sharamu no ngaka buraka asigarayo kataza muri taru baragote nebyo mukama bampera umugisha yubwire kubura iteho na rebo yabikiriza ngo murara twarara karagire ngo tutahe twata enaremo Honorable Bright oye Yoweri Museveni oye Lilian oye abantu bategereze 2023 baseleza garuka very good Honorable abanyamyaza murindo abanyamyaza rindaho Honorable Bright Rwamurama bantwenda kumanyisa kwa kuboine shitekateko cyokurwo politics okasiga president Yoweri Museveni shizaga kakurwa abo kubokija nawe nozagumamu obo wa iwo nokurota watakakozera nambwe nayenda kumanyisa ngo tulion turochinga ashatunagumwe twashatunamukaka abo kejo twagihereza abakunchiriza Honorable Rwamurama oye no basota kugira ngo rwo politics in usage mubanze mutorra bivuzera abajura ababa nico chikuraba yes mwebare sona nyenda kugambira owizire nawe yabacuruho utaturetere kizibwisingiro nicyo tukumanye ebituraberemo utaturetere bizibo kachigamba kantona ngo noza kurugamo n'urugamo to wakoresera curuho nabo eco turion turonchinga ashatu nagumwe to ashatu na mukaga abokejo yawi aba nabanyamuyanja bakazi biza kwereze cyeshongoro kandi twenda kimwe turenda Rwamirama yarundi turenda Rwamirama turenda Rwamirama yarundi turenda abanyamuyanja mana mugira muyeyi akane wogu turenda Rwamirama atukorira bintu bingi turenda Rwamirama yarundi turenda Rwamirama bintu byona tukorire tugamwishe kumuweze cyo kisanga turenda Rwamirama yarundi turenda amarambi zagombe kire turenda Rwamirama n'amarwariro tuginde turenda Rwamirama yarundi turenda udozona zikozire turenda Rwamirama mu muco miteto kisanga turenda Rwamirama yarundi turenda Rwamirama ebintu byona bitraksedorai Mirama mojere cyo kisanga turenda Rwamirama yarundi turenda ambe ebintu byona byamanya yajora hibo turenda Rwamirama very good mwebara abanyamuyanja na mairi nabane mugenda muteze kishana na minister yemeroteze n'abakazi banyamuyanja kishana muteze kishana na minister arakichwa kweta praise isha praise ora ijo temba mwire ko muteze kishana n'abakazi banyamuyanja yes akakana ngo namino garuguru mukweshongorera Rwamirama Minister Rwamirama yeshongore bye twatabugambere ati na Minister Rwamirama hobira bwa abanyamyaza ariko yo umuriza kurira bazigura abandi bazakucyabura kwashereka erakobira bagarikira zabazamaraka omugoro gw'amwana bigakutiriza gwokwimisa iguru esiyana kwinamira ecyaitaranga cyanda kigerwa
leto muzindaro webare kasta we ayeche bamuterera mu ngaro zamani konka bastamro mu kidarete mumbia numuremere sente roko bagarukemo huno mwana yarege misi mustamro mu ntebezo mission mureba kati bakana mukaye sente zandikiraho bank of Isinjiro mukaye sente yes mukaye sente ona shiwe abacara bakaberebera binemera bo mbere mu kikanyi abacara abebembiro Gloria na mama Aisha abine ekirabo cha honorable minister na nekirabo cha yero imwe bacara mu mbere mu bisyahi speed gumuzamu bamba bisyahi kantu aro mu gishogo nyete RDC witu Isinjiro bari abantu bijare let's not waste time oja addressing abantu aba mukama yamperezo mu gishankabere ntakweta manyankani nyanda kuzakora niwe hagire byabo bueno obori obwatiza reka nuko shikogera na deputy mwena mwishi deputy ijo otwetere mukama wa bushawe ijo tora mazima ndamutse abantu ndachika enareme amani kan mati enareme very good enareme President Museveni wamame iyanetera rahanga simwe ahabwawe honarebo kureto businje muri Isinjiro mbene byebe ngwe nkora burunge bizumurwa twakwebaza kandi twakusima ungano shute bigambo nibingi ogwanje banyangunyete mukamanje RDC mbene RDC jo gambira abantu bawo amazina ni Ben Magenyi Mutungi deputy RDC Isinjiro mukamasima Enaramoye Museveni Western Samunonga honorable minister kandi flag bearer witwa NRM Habweje constituency Rutera Horirian kandi kwasire flag y'abacara nindeba aho abantu benje our vice chairperson ka mama Anet ndeba aho chairman witwa service commission kandi munywani wetu omwamise Jemba abakachiko kona ka NRM abanyisinjiro basebona banyabo mukama simwe ni banyetana sima ada kandi ndi RDC Isinjiro nisha kwatanisa nimwe kusima ho ruhanga ahabwe byatkoreire nkabebembezi ba NRM ninyenda mu kwase terere ruhanga ngaro zamani abantu ba Isinjiro no mwebare mnonga ruhanga kwari kwemerera niwe buri kimwe nishitambura twenda kuri Samunonga honorable minister kuri kakaruru itwa Isinjiro no twachi mazire HMP weitu hona tembabazi ezo nembabazi twasigaza kimwe kurahira chonka konka nikize kwa so mu gishogu ni manyangu mutureni muhajira NRM kandi president Museveni mutureni mutuhereza karuru konka nyenda kubeisha ngo 2015 arwakana tuzagaruka kutera karuru aka president wetu na ba member ba parliament mwe nyenda kubashaba ngututera karuru kenshonga constituency eji echatumanaye tamtahi wanje my deputy ni watwire na yetororo muri imwe nyonka ndyo mu constituency endije ya south konka inarabire kintu ni kirungi mwe nati na confirminga ngo Isinjiro north ni mwisha kutera karuru kenshonga NRM oye Museveni oye NRM nito twinamani nyenda kubashaba abantu ba NRM twimuce karaharwa kana hatakaje wasigarayo no murwire nyenda kushaba oina kapchi oina kagari oina kamotoka otuhereza muzizi gwa president Museveni ni wotware hogo muntu musaya polling station atera karuru
narugabukanga ubu naninyisha twasiga twasibe nama ngo akarura ka president Museveni no muri Isingiro kabe igana harigana oye abari kwenda kumpaka ruka president Museveni munkorere mute mikono mwarare munanga abanyisingiro finally tinkuza konjeraho bingi konkani nyenda kubashaba ngo mwikirize koraze kutera karuru security yakugaidinga utambure necera kugambire twenda kubashuwaringa ngo security neza kuberiho ahari buri polling station kandi obundo wakizibu utakabaso bundi kurima kututerera tukakuhwera but ninyenda mbahanze cha security we are in charge finally ninyenda kubashaba karuka Lilian Rutera oye Lilian Rutera oye orunako rwakana timuni kwisha kwerusya iwo jendo ndahariho basi ochebere namwe none minister karamo konko buroba rakutera mu box bayika ha basi yawe tindi kumanya hera butozi mwebare mnonga ruhanga batukundire nitontu baraganisa kugumana tubarongora kandi mwebare kugumana murongora NRM habwe birinje by'abakoro for God and my country God nyanda kuri organizing abahire y'amagara gabo bakarwana rubo businje twina hari ya Major Rakanuma Steven twine Major Tofa Gaba twine Commission so not numureba nka Service Commission konkana we nbabo abantu aba dire ochongweri hangeri. Thank you so much mwebare kuzo mama kajumba abo kuba ntunde kuri organizing wanyu umako kuri abantu bakufaho konka want to recognize you abantu baba recognize ko MC Nkiriza ndwi recognizing y'abantu babiri ninyenda ndwi recognizing Secretary General abwekibina cha NRM Isingiro District omwami Nsima Habati webare twayegitwaho na Vice Chairman Vice wa Aroni Sente ko omuchara ka mama yes ka mama kandi nani nyenda ndwi recognizing arho muchara hadokasi yes gomka na akora yes kari akmare dokasi nani nyendana na timu yemotoka yawe driver na norio wa music mwena ruya remba sari yutingire mwebare umurimo gumukozere mwebare okay bitu etara na nare nketara nera bayaze etara twemera mati etara yiromisha no manyoko oburingwa bako kuzo mutenzi na wayemera tubakakoreho etara hubire mu bantu yabare supporting ngomira ya movement honorable kutwaje mukore yawe ari abantu aba country chiriza aronka abana batanu bakutamburaho abageto yes betamba kutamburaho constituency yona nani mwije mukora kantu kamwe kati then twete roya ni mzindaro abageto umzinda microphone yaman Chachiro dikateka let's use fresh ideas.
kakawal bidiyo mikurunga mituri manetuwa kanange kasire mkatwa basi jisimane driver mwewaza tuturi turunga yate kukira yate uchechi nana twali chotusekana eka kuzo basi kusekane jogo babo chona unanya mareo abuta umenekala hiyo Yes, twasigaza edakika nce naza kweta Lilian atereche shongoro turaheze twimusiye Honorable Lilian atwimukize umujenyi mukuru ari nabwo kumuhereza. Yes, nimuza kumuhereza nturwana nesha Lilian ijo tuhereze cyeshongoro kimwe then twimukiza kwimusiya Honorable Lilian ruteraho atwimukize umujenyi mukuru isingiro twinomugisha abo kuba minister naga isingiro noso muri isingiro yona nabo ejo tokubasa kore nshobe okahindura ekishiki. Yes, aha Lilian aliwa angambo muyimbi yeah. Oh my God, Lilian nobiha wazahare wazahari kana na kwetera kazindaro tandeshaza twaho mazumu mutware mike hariya atandikira hariya mazimeshaza twa abayera mukuru turebe teretse shongoro ni abayera mukuru turebe Mama
uwezo hirwa umugisha yabare nani kushaba mpereza keshongoroka Honorable Wamirama kaya kenyini. thank you Honorable Keshongoro nechawe netukuna gani tupasimisa Honorable Minister Wamirama wabare tunashia ikwisinjiro nitsima na Uganda yona yeshimanya uyo mukozi mungi nashirashe obutosha nochura Wamirama iyo shonga gishazira mukwa kunize mwatujweshere abakusanga karuru karikai kale katugaruko myanya yitu mwebere yes webare Lilian ekeshoboro cyo you are the best yes iwe na Honorable Wamirama mujene muteze kishane babiri umwenka okiteko mu sitting room Honorable teza no mwana gwe kishane bitu no moment kukunda kafutere echecho nyawenka jeza ho cyayanga nanye kambe shongoro yecheshongoro chumu abantu lwaki tumuyiga ekintu kyoyina lwakyo kigaya nga leero kigalabanja leero kizanyisa kimala okukuvaako olwo n'ozokkuka emirundi egisinga nga tikyadda nate obugalo yes akosana wazopinagezawo ekeshongoro kyo nkimanyisa ekintu nka Honorable Wamirama the only minister in Sinjiro imwe numureba but the moment heza kurugaho nibwo mukumanya ekikumanyisa nabo ekyo minister ntwenda kusima kale efrimbe katusendeze Honorable Minister wahenda TV za Uganda zona zilionzi za kukwata I don't know whether chika chile bagechi NBS area manike mkono NBS nicho wa NBS please baja arho NTV put up your hand arho tayari live njijo arho TV West itwe twakwata arho Bokede ya kwata arho GNTV ya kwata na kashanjiwa wale ba UBC yiza mukoro umanye ngo inaka kwate na government UBC tichikaba hoga tina ratunjire anaka ni omkutogo nienda kutwara mu gishogo anyete Honorable Lilian Ruteraho aho nkakai
abakaza bangwine kirabo cyawe bine kirabo echa Honorable Bright Rwamenamana ne cyarutera ati muhereze cyarutera echa Honorable mu kisigaze ecyarutera wo mu cyumuhera ha n'abashara ba kaberebere mbebembirwe Kansara Gloria na mama Aisha iwe muramutse mukomuri mu cyumuhereze mwamugabira no mwana ona stabanza zo mu parliament. Yes. TV mwena mwize mkwate kirabo yaki. Oh my God. Hata manyire nyabo. Twaza kubiya. Kumurira. Deka bamukirabo. Kare muteze cyane ngo bacu muhirabo. Bas. Yes. Kare. Muteze nawe cyane. Maheza. Kare mugende mama. Chairperson w'abacara mama Adnani webare. Kare mwiroko. Kansara Fraga Beara kare Gloria mwebare na group mwene hereza Lilian Gamba Honorable. Yes Enarabo Museveni Rwanda Rutera mutagira mutarugaho njochi kumanyisa ntahi mutakorachi mutarga Honorable Minister abebembezi mwena bariyaha LDC Sinjiro na Deputy mwana witu Sejemba abebembezi mwena abaroko council abariyaha ba chairman bentebe za kashatu kandi na ba kansarazi mwena mbitini sabyanyu eyusoye mwena abantu bisinjiro nosi nangwa ni sinjiro yona okumuryaha mukama witu Yesu asimwe mukama witu Yesu nabakunda ntonda kusima munonga Honorable abo kutendeza campaigns ati erizobe 2013 tukwetewe kanisiza okutera karuru 2015 byo kwezoku kandi akaruru ka yero omukazi wa yero omushinja wa yero abayusi kirikitya abachara kirikitya abashinja kirikitya tenda kusima Honorable kandi no kusimira horanga okwo mutano okuraba omu campaigns zikibanizhendera okaraba mwana opposite tenda kusimira horanga. We cannot take this chance for granted. Obwiro boye simbire no bumanya twena ntubumanya mazima kureba ngo hati warabo mukaruru otine chakansa nechembabazi ntwenda kusima abantu bisingiro nosi abo kumuhereza conducive atmosphere nanga obuteka no buterekana kureba ngo Honorable Minister the only minister we have arabiro mukaruru atine chakansa ntwenda kusima youth n'abantu mwena timu coordinator Umam Jackson obasize kumutwara mu campaign zezi mukarga muje manyani chikuru kandi nechembabazi ntubasimira ho hanga ntwenda garika tukusime okubasa kuturunda ndaha kureba ngo twahendera campaign zitu kandi tulonzo zakutera kariru kitu omuringo murungi gutebekine Enarabo abayusi kirikitya abachara kirikitya abashija kirikitya ntwenda kusima okwo mutano minister ahabwo kuba ebikozerwe nigegambirira nomanya omuntu obundi yatakukunda nobwo kugendera mutwe gw'amizi nagira tuwanyiso mucucu ebyokozere biro nibirebeka kandi nangwa government yona ebyokozere muri Isingiro nabwe nibirebeka mbwenu nahabwecho okuraba mwono opposite turutaro tinduru no kusima kwa rahanga bwe byo mukorire entasimo ruwaja nangwa muri isho kigamba konka ningira rahanga nabana wenda syobwire ayerekensi ngururanga mbwenu ruhanga simwe ahabwawe nkine yakaruru omuri Isingiro nosi hatu twine obururu bibiri ahabwa abantu abaye naremu
twina akaruru ka president Yoweri Museveni omumbabazi nimbashaba akaruru ka president Yoweri Museveni enaramo abafuterera president Yoweri Museveni ngara iguru mutakoraki mutarukao kandi twine n'akaruru akanje ruteraho unko mukazi oine bendera eraremu nimbashaba akaruru ahabo kuba kariya karuru akutware turumu omuntu otarakampira kabati n'enshonga twaturiye abakazi mukayaga turukuronda ngo mukazi omwe mbona ikibantu manyisa otarampire karuro bwirobu akata kunyanga akanaterera abantu tono kutore turumu ngo tubone mu muntu omwe mbona otarampire obunu bwo bwire bwo kumpereza abanyankore hamwe n'abakiga binefumu ngo takwire birakubikire mbona yo babirambikire obunu bwo bwire kumpereza karuru nango tune na keshongoro nikagira ngo bunu bwire boksasrana tukagarkana tukawentorizara anga enaremo ngo bunu bwire omuntu otarampire karuru wa enaremu okunshakika nangwa tinyenyeka hatko kurgari isingiro nosi twini isingiro mpango twine sausi twine bukanga nosi twine bukanga rije y'amashuma twine isingiro sausi na westi kandi twena hari abantu abine bendera mwari kwakuboryaha oriyo muryabo mazuma washuma ekinto kikoreho abashija kirikitya abachara kirikitya tubashaba akaruru ka NRM tubashaba akaruru ka president Museveni tubashaba akaruru ka abantu abine bendera kandi okukira omuryeyo byona nitubashaba ngo bwire kuburahike egombore yawe yabari yasinga erasinge ne ruhanga chikore ruhanga nabamanya ebimu munabimanya abene we yacyongeramu tinukwisha kurengaho abo kubantu wenda honorable minister agambe obwire bukirikare akingeza kampini zarara zikinge tusigazo kuchikora kandi tushetegereze enaramo Museveni Muhammad omuringo gw'omutane honorable minister ishogambira abantu bawe abantu abakazi aba muhembera abo bye ngo bafinebera bo mu muhereze dene aganda enaremo oye muhereze berabo Minister Prachi Wamrama oye Lilian Utera oye abakarere Gloria Sigasima oye Minister Prachi Wamrama itwenka abachara abakarere town council twino kwasima munonga ahabwawe akuba minister twerembire je munonga minister twareba ibintu byinji kandi tubase kugira ngo tuze kwijomwe akusime tuze katwe kwate mu itwe ababasa kubaho twashwekera abandi twajya nkatuje tukusimwa byo ahabwe byo tukorire nawe muri byo tukirege ngabo minister ubwo ekizibu cyome kiraza kwisha kwikaho minister kukingize hataje cyakwata minister witu twama katwaronda yari 10 minister mazima kakwisha muzigu wena wakwenda kwikaho omuchumite hataje wakwata minister na habecha abantu bakaberere abantu bisinjiro mwebare kuna minister mwebare kutkunda isinjiro oye kare muteze na wachishani mbwena za kuchumite mbandama honorable Chumito Ngoro
kamuteze kishani dena gambe kare mbasha kushuma mwebare munonga bambe mwebare kandeti urteraho my sister DC na deputy wawe commissioner assistant commissioner Sejemba uriaha abayemezi ba district abariaha vice chairperson wa district Mchara Kamama abayemezi ba district mwena abariaha ba councillors civil servants abarwanyisiriza mwena abariaha flag bearers okurya kimwe a district okairusi wanu basebona abanyabo neminyeto murereje murere kurungi numurra kurungi mukama nabakunda haleluya mukama simwe assalamu alaikum hati tuja concluding campaign za NRM omwisingiro nos elizoba kandi twazigendera style numurebe daro ibiryo magomborra 8 omukidara buri kidara kirimo ba LCs abebemeze structures zetu za NRM okurga district okika LC1 hata abantu abukureba aba icyo kubanza niyenda kutwara umucogo mbasime abo resolution zanyu zumwakoze nkamagomborra kandi zitwatira umfayiro yitu ya NRM constituency na national level abantu ababone magomborra gakasharaho resolution ngu president nyowe na chairman Aroni nito sor candidates babo arenguru so mweno rugendo tugenzire no rugendo ruhango omuntu mwana ngambira ngo ki abantu kibere mu pressure koko botine pressure yabebembezi wotine support yabebembeza abari yawe dareri no buta kubasa kurabaho aharibu yuna so nitwari mu gishogu omuzinari abagenzi banje ba flag bearers bona abarebere hano opposed n'abatakarabiro ukubagamba ngo it has been a very good team tugenzura urugendo rungi uburutu amweza tutine mu violence hatarimu mushango gona ababiri banyetsimbiro nyewe babiri bijo mu center abantu babetiza babura audience bagenda nyenda kusima aba UC volunteers brigade n'aba structures ba NRM ikintu mu kikwatire kimwe tubentuze mugomborra shanga structure y'aba UC etwakira turonda campaign so nabwecho basebona abanyabo nimbasyaho okusima kwanyu okurigirira mba candidate bagenzi banje abarabiro n'abatakarabiro structure za NRM abembezi mwena eza government na neza pate tugeita hamwe tukore ikintu cyamani nishaba twete rumungaro twina nyenda kusima abayusi akensu so abayusi nimbe nimutamu vibe banyuma yabamwe kwigibwa bakahuguka ikintu cy'abayusi kigiremwe amani cyazamwe amani cyatya eshaheze so nabwecho ninyenda ngu echo kusima mukimanye ngo ntubasima kanye karwamerama nimbasima ntine bugayikiro nimbaragandisa ibintu bishatu echo kubanza tinde bahimura ecyakashi ya kabiri niza kubakorera abo kwanyine capacity niza kubakorera abo kwanyine uburyo niza kubakorera abo kwandi NRM inyuma abazyo ndi NRM rizo bandi NRM bwasheshe ikije kinko nakwaraganisa njagumwa nimbashura umburi na numburungi eshonga ya kabiri umbyatuletaha kukonkurudia akaruru no gukora accountability
accountability no kwezo kwa mushinja ebukozurwe basewe n'abanyabo numureba haruguru twine coherence azwa coherence hari bikono by'amashanyarazi arwaje bikono by'amashanyarazi hari imifurege ya paper kutwara amezi ekintu kimanyisa ngo utilities zo muri sigiro zona ziriyo twine amashanyarazi twine amezi twine nguto yitu eyiwa twire esente tukazabyo mu budget umukwezo ko kwijo erukurga isinyiro town council okuza mutukura eyachikagate kafunjo miramahiru esente zikashobora na contractor bakazumwa urukoro gutorukurga mutukura kuza Masaka kwari kuheza natanduko rw'itu ikintu eze nguto zo minizimanyisa ebyentu nguko muri singiro abo kuba kamasho routes niza kwinduka motoka zitwara ebyo bishubuzi okuruga poti ya Mombasa okurabira Mwanza nheyi okuza Congo okuza Burundi okuza na Central African Republic so nabo eche motoka zahindura direction zaza kuretwa zani ziraba abakabeyebere mwine kurembeka waroji narembeka wa restaurant narembeka makanika nakora urukoze motoka nakora buri umwana nareba iki yakora abo ka traffic neza kwiyongera amashomero tugaine twina amashomero umwisingiro kangamba anusi yanje ahabundi yo muri kaberebere twine Ruzinyiro technical school ekazo mu government bashashura bashomesa bine mishara buri kimwe cyo nakiro abana bitu nubashoma twine St John Zurusya secondary school irimo abana bari kurenga abana 500 abakurwa umurukaberebere town council twine Masha high school just in the neighboring sub county hari abana nabo bitanu no kushaga twine Aisha Girls ahenyi machuro abana nubashoma twine Katanuga secondary school abana rushanju na mwenda twine Kagarama Kabingo high school hari abana rushanju atanu nabandi twine Sinyiro secondary school so basewe nabanyabo amagombora guturigiye kushara recently nago secondary school nazishabiri kana abanyamuyanja abijaha nyamuyanja secondary school nari papara minister yabyakire nariyo ntuje kurutwara mu government so nabo echo twantugamba service delivery ito tubine amarwaro ekimo cha government shemwe kuba twine hele center 3 burugombora nyomo umukonstituency yanje zirengire hata murukaberebere mwine kikokwa mwine na Kakoma nubo reri ya Catholic Foundation kunka government neja imbazi arengo rwa hele center 3 twine Nyamuyanja hele center 4 twine Berere hele center 3 twine Chirumba hele center 3 twine Masha hele center 3 twine Rwetango hele center 3 twine Charugaju hele center 3 which is 4 in the making twine Rwekubo hele center 4 twine Mabona hele center 3 ito tukatunga exception constituency ya Njeji minister yikiriza 5 health center 2s eyo kubanza irikahenda abukakahenda ni kishozi abantu bakugaya bakazi kuraguruza kuzara antenatal care okushuma hansi bakatwikiriza twatayo amashanyarazi gasora abakazi ni baragurwa kahenda health center 2 twine Katembe same golf condition twine Katono Gariyonza nayo twine Mitsindo abo population y'abakazi yabishiki ayishomero ya Masha high school ukureba mutwaza kuzahare batunga services twine na Kamuri sumbwe nati ibikwatirire na service delivery uwitu numurero kubiri nebi yabwino amezi ntuza connectinga ebyaro Rwenda na kimwe mu district yone ebyanje byone bibariremo hati umwanje kuno yo mu inosi twinimwaga national water twinimwaga na ikondo twinaga matunga ga irrigation hatu twiriwaga Kagera twinina za damu ko kuwazigama
so nabo cyo basebe nabanyabo service delivery mu isingiro numukimanya munito tukizire kusinga Uganda emirundi ye natukuratine emirundi ye nanogo gwa katano ntuza kugira ki so mwene gina accountability ebyo bukozwe nare mu government konka bikozwe babembezi barungi bebembirwe president Museveni so erizo watu akonkururinga campaign zeitu twena constituency konkanya nangu mbagambire mukama wa byona utubasize kukore byono twebembirege ni president Museveni nyenda kwa accountability abantu bisingiro umyaka rukumurwenda nkaga na mukaga Uganda ekatware mpunja heru tukabe mpunji tw'abanya Uganda konka kurgar